Hei te Wainganui pōnei, ka eke te motu whānui ki te wāhanga tuarua o te rautaki o Mikona a te kāwanatanga. Ko ngā huatanga o tēnei wāhanga, ko te whakamahinga o ngā whakamātautau huare, ko te whakapotonga o te wā noho whakamoho ao, me te whakamahinga o ngā hangarau mati hiko ki te tohu i ngā piritata o ngā kehi o te wā. Me whakawhiti atu tātou kia te ōkiwa McLean i te whare pāremata mo te roanga atu o ngā whakamārama o te wā. Nō reira, e te rangatira, e te ōkiwa, kai a koe. Skori ngā haora e waru te hārea ki nei ka kuhu atu te motu whānui ki te wāhanga tuarua. Hei tā te Premier, hei tā Jacinda Ardern, ko i nei ke te wāhanga whakawhiti i te mea kua mōrearea ke atu tā tātou noho i tēnei whenua, i te horapa hāretanga anō te kōwheori, i te hapori. He mātanga tuku i te kano ārai kōwheori. 1, 2, 3, 4, 4. Engari he aha o ngā mōhio ki tēnei wāhanga tuarua o te Omikona. Nothing right at the moment because I don't know what phase 2 is. E māharahara kauana te hauā whiowhio o Tāngare ki te rautaki tuarua nei kua pāhotia e te kāwanatanga. Hei tā kaipō kaore ngā karere i te mārama. We don't want to be reactive, we want to be proactive. So I think, there's a few pieces missing, so we're not getting it at the same time and we're not all on the same space. It's absolutely incoherent. You can't understand it. Tui ia e mauana hoki e Winston Peters e rā nawe, haunga kua whai ia i te pūero tuatoru. But here's the rub. If I get COVID, it's now my job to try and trace all the people I've been associated with and tell them. This is so preposterous. I raro i ngā pai matāra hou ka nui atu ngā whakamātau wawe, ka heke te wā taratahi i te kaura ki te whitu. 5 times. Mēnā ka pā te uru tā ki a koe ka tukuna tētahi rauemi a Ipurani, e aro nui ana kia kaua te kōwheori e horapa. Kei te piki haere ngā kehi, no reira ka tahuri atu ki te taumata tuarua i tēnei wātunu. Māori health providers in the Northland are saying that phase 2 Omicron is confusing. Do you agree with them? I think it is confusing. It's come maybe a bit quicker than we anticipated, but we knew it was going to happen. I cannot understand why people are sitting back and listening to this sort of idiotic behaviour. Phase 2 should have been more adequately communicated to Māori and to remote communities and to other New Zealanders. No reira, kua ruarawa mātou e mahi ngātahi ana me ngā hapori e hari kuana i wā mātou mahi. Nō nanahi nei koni atu i te iwarau ngā kehi kōwheori, ko te uru paunamu kei te rite rānei rātau mō te ngaru nui, te haere mai nei. We don't know what that looks like. No community has experienced it full on. So we're as ready as we could be, but what it's going to look like when we're in it, it's anyone's guess. Ka tiakina ngā kiritata e ngā ratonga rapa i te kōwheori, ka mutu o aua kiritata, me tehi rātau i te rātuarima. Ko te mea nui hei whakaarotanga ke mānā whānau e Skori, me rite i a rātau tētahi rautaki whakahaumaru i a rātau, o tira mēnā e māharahara na rātau e ani pāna rātau, ka tarea te toro ki o rātau nā ratonga hauora kei o rātau nā rohe, pēnei tonu i te hauā whiowhio o Tāngare. Ka mutu e ki te mai nā koutou e te iwi muri āhau nei e hāre tonu nei tēnei o ngā poro tehi, ko i nei te rangi tuawaru e tohe nei te hunga nei i o rātau tini kaupapa ki te kāwanatanga. Weti ana te o kiwa e mihi atu ana ki a koe i e nā whakamārama, tēnā koe.